unyuze mu mugaragu wawe witeka Imana n'uvugane imitima yacu maze n'uvuga nyagasani Imana uvugeho nyagasani Imana kuri mushiki wacu mwene data iyo nyagasani Imana twese hamwe nituve imbere yawe twaduti kujya kuko yariwe wino ubane natwe usiga umugaragu wawe natwe usigiye kumva ukure mu kirere cy'umwuka ya mu kirere cy'umwuka maze data tubashe kumva umwuka bw'amatorero fata gahunda zose uziyobore na imyuka mibi yose ari igitotsi ari y'uburangazi yose tuyicashaka kuyirukana mu izina rya Yesu Kristo kuko dayimoni ntanezezwa nuko gutegera amatwi amagambo yawe mu ndirimbo abantu basinzira mu gukora ibindi byose bidasinzira ariko ijambo ryawe rigeze abadayimoni barahaguruka none data turakwinginze kugira ngo utugoteshe imbaraga zawe fate porogaramu zose uziyobore uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo abasha kwicara naweza kuketi mwene data tubarakije tunawasiliana na Yesu Kristo baramukije mu izina rya Yesu Kristo bamugisha umunsi w'ejo turanga jana tulikuwa hapa aho twumvishije amagambo y'Imana mahali ambapo tulisikia maneno matamu. Ni wangapi ambao walikuwa nani bamugisha Mungu awabariki mu izina rya Yesu Kristo. Tumisha amagambo meza cyane Tulisikia maneno matamu sana. Ilikuwa inasema kurudishiwa nguvu. Imana yacu Mungu wetu hachoke. Imana yacu irabe Mungu wetu hachoke hata kama. Imana yacu ichitire Mungu wetu halegei. Imana yacu hawifata kutamu Hajikumbatia kwenye machafu. Imana yacu nagahindigira Mungu wetu hakuwa na uzuri. ahubwo ihora uko yari Jinsi alikuwa ndio vile. Ori yari ejo Jinsi alikuwa jana. uyu munsi bikwiye Leo ni vile. tuzahoraho ibihe byose iyo Mana ntiyamutubayeho ahirwa bari kugira ahirwa bahurira mu samaba yayo izina ry'Uwiteka ryabwe icyubahiro nanjye nanejejwe no kubona mimi nilifurahishwa na kuona narakurikira umugabo utabura mfuata mwanaume asiyechoka. iyo bano bafurere bakurikira umugabo uruha Kama wandugu wangelifuata naye masaha baba baracitse intege na sasa wangekuwa ariko wamelala. kuba uciye iyi mesaje Kuona mbele ndani ya ujumbe ugishobora no gusenga unaweza kuomba ugishobora kumva ko wabimeze Imana kukua mbele za wajya mu madini bigakunda unapoingia kwenye wakwicara ukabona amahoro unapoikaa na waza ukabona amahoro ntabwo ari wowe hari umugabo waguhamagaye kandi uwo mugabo arakomeye afite imbaraga arashoboye ntasinzira ntacika intege ntarwara ntagapfa ni Imana ikomeye abayikurikiye barahereza icyubahiro gusubizwa mu mbaraga kurudishiwa amasaha abayageze saa inatimia. kugira ngo abafurere basubizwe mu mbaraga Wandugu warudishiwe nguvu. amen amasaha abageze Saa inatimia. kugira ngo bashiki banjye basubizwe mu mbaraga Warudishiwe nguvu. abasore n'inkumi basubizwe mu mbaraga Vijana warudishiwe nguvu. abakobwa basubizwe mu mbaraga Vijana warudishiwe nguvu. abakambwe basubizwe mu mbaraga Wazee warudishiwe nguvu. abadiyakoni basubizwe mu mbaraga Wasemaji warudishiwe nguvu. abahasiye basubizwe mu Wazee mbaraga warudishiwe nguvu. abatubwiriza basubizwe mu mbaraga rero umurimo ntabwo ari uwawe ahubwo umurimo ni uwasenga amen biranditswe havumwe Alaaniwe. havumwe Alaaniwe. umuntu wese Yeyote ukora umurimo w'Imana ambaye anatumika kazi ya Mungu kandi havumwe uwimba inkota y'amaraso aiba upanga damu. aterene data imbaraga nsabiye bashiki banjye imbaraga bazihabwe izina rya Yesu reka twihute mu magambo y'Imana Harakisha maneno. uyu munsi tugiye kubwirwa ijambo Leo tutaambiwa neno ariko rigeretse ku rijyanye ambayo inaongezeka kuile. urakugize amahirwe niba ejo wateranye Mbona wewe kama jana ukongeraho idini na unaongezea. kubera kuko muzehe yabivuze tumuvugishije ngo yewe Eliya byuka Amka ukule. byuka Amka wongere tena ukule. urugendo Kwa sababu safari imbere ingari nguvu kwako. niba utarari Kama haukukula bazakuzanira intangatanga ugire ngo n'ibihaza watakuletea maboga mwitu wazee. niba utarari bazakuzanira ibitembatera Watakuletea
Unapofika ndani ya kanisa ugasanga baba bakubise n'ipantaro wagira ngo ni amafaranga baba bapakiye unawazia wamevaa kanga kwenye matatu. Unajua kanga ni sashe ni sashe ambao wanakamata maze bakacirundamo umutsima wanaweka ndani ugali bagapakiza wanaweka wanapakiza umusaza na yari kami mchoni pale mchoni. Amen. Amen. Nukuvuga ngo Sema ayo makwanga ile kwanga kugira ngo uje kuri byo nukumanza wabana bisaje pigana na ile kifuniko iyo modernite ile ni dini kizehebu iyo modernite ndio dunia iyo amajyambere gageze kwenye maendeleo uvana ipana utumugore kutoa suruali bikamufata isaha yose kwa muda wa saa nukuvanga iyo pantaro ntayitandukanye na ya kwanga bene ndakubashikira iyo mbonye abasore bambaye neza n'abasore batari neza iyo mana niyo gukomera iyo tugiye reka twumve amagambo y'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa cumi. Abatanu bari abapfapfa, abandi batanu bari abanyabwenge, nyamara bose barasohotse ngo bajye gusanganira umugore. Ariko batinze nuko barasinzira. Hari umuntu ugeze kwiza ku mupfapfa ngo bari mu itorero. Umupfapfa ari mu dini bishyuye kubera mu mwari. Umwari birasobanura ngo utarahuye n'umugore. Umugore rero wamaze kuba viyole none araba umwari gute kandi aramaze kuba umugore. Amen. Ni ukuvuga ngo umwari ni umutangeze yiyamurisha inyigisho none uwo mwari mupfapfa ntituzamurwa we arasigaye ariko nubwo arasigara nawe yabagirwa mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero ko tumaze kumusoma barasinzira bamaze gusinzira habaho ubusa nimusohoke tumusangane. Frank yanditse n'aya masaha iryo jwi riri kuvuga kandi iryo jwi riri kuvuga c'est le message de Dieu. Ubutumwa bw'igihe ubutumwa bukangura fe bugakangura se uri kumubwira ngo sohoka tumusangane. Nanjye amasanga baganirira ngo biri kuvuga ngo inkuru yo gusohoka uranezerewe inkuru yo gusohoka mwene data mushiki wawe iyo ari ikibazo cyo gusohoka iwacu muri Afurika iyi ntambara zabaga ziteye basanga ku murevano ngo nibagiwe telefone ngo nibagiwe umwana ngo nibareka nsubirayo wewe gusubiraho ntawasohotse kandi inzu yamuhiraho kandi maze gushyira bagakupande kimwe ukongera ugasubira mu muriro ugiye kuzana za telefone wibagiramo kandi abantu bose muzabona bari gusubirayo muzamenye ko batigeze basohoka. Nawe uri kuvuga ngo icyatumye bagenda mubane bagende mwebwe aho sinde twajya icyatumye bakubona nawe batara bacu abafite bagani bagende ariko twebwe tuzagumana n'iri jambo tuzakomezanya hamwe na Seriya. Haleluya. Rero aho twajya hose hari urupfu ruhari rero nta mwanya wo gusubirayo ni inkuru zo gusohoka ibidutunze izo gusohoka imodoka baguze bayiguze no gusohoka akazi baguhaye mu kazi bagaguhaye basohotse genda wibera mu rugo maze kugira uzakabona ibidutunga ibidufasha ibidukomeza byose bitunga mu gusohoka. Haleluya. Kwa bikavuga ngo Bibiliya ivuga ngo uwidamarariye abapfuye ahagaze
wale wakamuita. Arazamuka ajya mu Panda ndani ya kiroho. ariko nabaza yararihe. Lakini Abamuka bazamuka. Sigaragara ko yakiri hasi. Inaonekana kama alikuwa chini. Imana wani muri ubu. Sasa ya Mungu anapata kwa ndani ya kiroho. Warebema uri ubu. Utatazama kunyakuliwa kwa Wamenya Kristo ari muri ubu. utajua kama ulimwengu Wamenya ko Satani aricyo bitatu. kama shetani atahukumiwa Iyo rwose rero hanazamu. ile yote Yohana Zamuka n'ibigirwa. anaonyesha vitakavyo. Yagiye kubona ngo n'igitabo. Alipoona Igitabo gifata gushinga ibimenyetso. macho kinaunganisha na mihuri. Ariko nizwa cyane. Lakini N'ukwaguzwa. alilia kwa sababu kulikosa mtu wa Akira. alipolia. Yumva ijwi ryamubwira ati, Sauti inapomwambia Yohana we, Yohana, reka kwiburukurira. Dore intara y'umuryango wa Yuda iranesheje. ameshinda. Amen. Amen. Agiye kubona Wakati abona umwana w'intama ufatwa. mwana kondoo ambaye anafananisha na yule ambaye Aratambuka. aliona Rwanda n'ibimenyetso avunja ile mihuri bifatanishije cyane. ambayo inakamata ile kitabu. Bene data bashiki. Ewa ndugu wa dada, Reka nkubwire. acha nikwambie, Akagakiza. hiyo kovu unayo. Iyi mesaje wacu. Ujumbe ambao umepokea, Abakozi wacu. watumishi ambao Ubuhanuzi wacu. na pia ambao umepokea Ibyo byose yakomotse mu gusohoka. kutoka ndani ya kutoka. Amen. Yesu Kristo Yesu Kristo niwe wafite icyubahiro. mwenyewe alikuwa na heshima. Abakerubi, Wakerubi, abaserafi, serafi, ibizima. wenye vihai, Hezekieli yarabirebye Ezekieli alitazama ngabona bose wote bari kuvuga ngo wakisema wera mtakatifu, wera mtakatifu, wera nyir'ingabo ntawe ukwiriye keretse wowe wera. ila wewe mtakatifu. Abona ubwiza bw'Imana Akaona utukufu wa Mungu, yumva aratangaye cyane. sikia Ariko anasema, akongera kubwira ngo acha nikwambie, burya Imana yaje kugushaka isize icyubahiro cyawe. wameacha heshima yake, Yaje kugushaka kuja kutafuta ko barebye marayika. kwa sababu waliona malaika. Marayika Mikaeli aravuga ati, Malaika Mikaeli akisema, ntabwo ushobora kugurisha umusumari. utaweza kupigwa misumari. Gaburiyeli aravuga ati, Gabrieli naye alisema, cyakoze muntumye muri Arizona najyayo, tuma Arizona nitaenda. ariko kuntuma gucungurwa Kwenda no kwambikwa ikamba ry'amahoro. kupigwa na kuvalia. Oya, ngo ntabwo ari umuzigo wanjye. Ile sio kazi yake. Abarahunze. Alikimbia. Mikaeli arahunga. Mikaeli naye Gaburiyeli arahunga. Gabrieli naye Aboneka intama yatanzwe. waliona kama kondoo ametolewa. Se wagira ugira ushyira. Sasa kuwe Wagiye kitabu, kuna jibu bamukoye impano zikomeye zikuye mu bitonyanga bya Yesu Kristo. Intama y'Imana ikurahira abantu by'abari mu isi. Yesu ni intama. Yesu ni kondoo. Yohana yamubonye ari intama. Yohana alimuona Aravuga ati ngiri intama anasema yule ikurahira iby'abantu bari mu isi. anaondoa Aburahamu yamubonye ari intama. Ibrahim alimuona Isaka agiye gupfa. Abona intama mu kigo cya Isaka. Iyo mpamvu mubona abashaka ivanaho ibyaha by'abari mu isi. sana watu ya ulimwengu. Amen. Ariko iyo ntama Yule kondoo niyo ikwiye gusohoka ilikuwa inastahili kutoka ikava mu cyubahiro na anatoka ndani ya heshima. inasiga ubwo bwiza. Anaacha utukufu. Hata wamuntu bahakurwana wakwemera Sasa wewe mwenyewe atakutoa, unaweza kubali? wakwemera kwe kuri bya bintu bigufitiye akamaro wakwemera kubera ingeso Kubali kwa ajili biragoye cyane. inachosha. Ukwiriye kumwe intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Ondoa dhambi za walimwengu. Bene data bakuru, Wandugu wapendwa, aya magambo ni yanyu. maneno haya Kandi nimugirira ko muri kubikunda. na nyinyi mnionyesha Kandi mukagenda ko muri kubyumva. mnanionyesha kama Nta n'umwe mnasikia ugenda n'abati. na mimi sitawakawia. Bityo cyavuye kuvuga cyose Sababu yenyewe Yesu yarakirangiye. Yesu alimaliza. Bene umugabo wasohotse. Ona mwanaume ambaye alitoka. Ariko umugabo witwa Isaya Mwanaume ambaye anaitwa Isaya yari yaramuhanuye. alikuwa amemtabiri. Yari yaramuhanuye. Alikuwa amemtabiri. Yari yaramuhanuye. Alikuwa amemtabiri. Isaya 53 niba naribeshe. Isaya Nibyo habonye badusomerera. amepata 53 53. nadusomere. Atasoma 53 Isaya 53. wahabonye Fred. Manuka Shuka wa mbere. mstari wa kwanza. Amen. Ninde wizajya twumva? Nani aliyesadiki yale ambayo tumeyasikia? Wowe kuiteka kwa Yesu. Je, mkono wa Bwana ulionekana kwa nani?
Israeli
malaika na upendo. Usema tukare wewe urukuka kuishi. Ndani ya upendo. Aliweza kukutana imani kichoko. Mungu alikamata fimbo. Amen. Kugira ngo yani ni bamwagira icyo twakomeza endelee. Yarabikanateranye. Alikamata fimbo atangira gukubita bakora alianza kuwapiga wakora intumbi zose zo muzizamuye mbere hapo mkono yote ambayo yamuka ndani ya zalizaje kwinjira mu gice cyo kweza ndani ya kwetu ndani ya bose barabakubita bica aliwapiga mbega bari banda gusohoka muri kamere yabo yanjye gararika bateranye gararika abasore gararika inkumi n'abasere n'amakuru yo gusohoka Yesu Kristo yarasohotse reka nanjye nsohoka yateguye ijuru kugira ngo bigeramo igomba nanjye nsohoka bari gutegurira ibirori itigeze byabaho uragira ngo ntanzu bifite unawazia leo hauna nyumba ariko bari gutegura ibisi wanakutayarisha uzayikandagire igomba kuba nanjye gusohoka udasohoka uzayigera yararikira bateranye ni habari ya kutoka bashikira wadada zao wa Mungu Israeli yarasohotse walitoka batega amaboko bageze mu butayu Mungu alikamata fimbo ni amakuru yo gusohoka habari ya kutoka ababyemeri kwa kuwa Abrahamu Ibrahimu yabanye na Lot aliishi pamoja na hanyuma malaika nyuma malaika asigara na Abrahamu alibaki na Ibrahimu abandi baramanuka wengine walishuka tugiye gukora ankete acha tuweze kufanya turebe kweli wote ibyo bari kureba Sodoma niba kama ni kweli naye basatu kugani kwa muda huu ankete zabo muri Amerika tunapeleleza hapa zabo zagira kuri ajenda kwanza kuja ndani ya kitabu naye basatu kugani na wakati ankete za polisi yose tunapeleleza iko zama za kugera mu maso y'Imana tumefika mbele ya Mwenyezi Mungu reka tumanuke tushuke turebeke tuone kama ni kweli baramanutse baragiye alishuka bageze Sodoma rero katika Sodoma basanga ari umugabo walimkuta mwanaume umufurere wetwa ambaye ni ndugu Lutu abana abakiriya aliwapokea kwake amaze kubageza alipowapokea kwake abagabo baraza wanaume walikuja bari baragiye mu busambanyi walikuwa wameenda ubwo busambanyi burabarambira batangira gusambana abagabo kuanza kufanya ushirati wanaume muzabona abishingira mu by'abagabo kuona wanaume kuanza Zaburi wa Yesu kujua ya kwamba Yesu rero bari kusambanira vitu ambavyo abahungu hawezi abera n'Imana mwanaume anasohoye ku izina rya Yesu ataona wa Mungu atuondoa bagihagaze bacaho bana walipokuwa wakisimama pale odi hari abagabo binjiye hano iwabo na wanaume ambao wanaingia hapa none basore n'ibyamaze sasa waondoe nje tunataka batari kuko abakobwa babiri yote alisema ni wanaume bataryamana n'abagabo habari bikira none mubaride abo bakobwa we n'ababyeyi wale wabili ibi bigabagoya vile gano ibyo kuzaba n'abakobwa twarabiganiriye na wanawake abo gushaka abagabo b'injirwa wale wanaume ambao wanaingia bakeneye n'abamarayika watu wenyewe walihitaji kulala bakeneye kuryamana n'abamarayika walihitaji kufanya na malaika yarigeze igihe cyo kurimbuka dunia ilikuwa inafikia kuangamia basubika urugi
achana vile vya mafreda hapo na hapo mbele ndio mzee hata mtuma baba sasa ni ujumbe wa wazee baba sasa ninyi wazee tutacheza majambele shaka tunakusukanimisha tutafunga nywele habari za derende mtwe tutafanya habari za wale Mungu sana tuvae ujera ndio tutange tujeze maendeleo au ngenge ina ni maendeleo ya zamani vitu vya mkaje baba sana baba sana wanaanza kuambia wanaanza majambele mnasali lete maendeleo kwa sababu kwa Yesu anarejesha Biblia
atoke wapi? Yohana yabaga umugore igice 12 ndani kwa vipande sura ariko umugore ni maraya yule mwanamke ari ututunzi yule mwanamke akirundika mali umugore igice misozi alikuwa anakaa kwenye milima sana yule kahaba alikuwa na mali nyingi uwa maraya yule kahaba yule kapatikana iyo nyamaswa ile nyama yiteguye inakaa kwa ile mnyama uwo mugore ile mwanamke maraya kahaba yiteguye nyamaswa kwa ile mnyama birasobanuye baada yake iyo bavuga inyamaswa anasema nguvu noneho imbaraga zacu nini nguvu za kizehebu imbaraga za politiki nguvu za siasa imbaraga zose nguvu zote apana uzicira baba anakaa nazo. amen ubutunzi aho buvuka Mali penye natoka yabafunga funga gatabo ko kuvuga furaga alisema ndani ya akaba gatabo kitwamu kanibisi hii ni yavuze ngo alisema abashaka gutambagira ubutumwa wenye wanapenda ibagende bagende katikani waende wafike Vatikani ibyo byose rero zote inyamaswa bagira ubutumwa nyama amerundika ubwoko bwanjye busohoka haleluya shimira Imana ko nasohotse Venus bachako bachikani subira yona abona size bali amen bishike kwa kachota mbele iyo watu wananyakuliwaje? Ukuru kumesana na tayari. Unaposikia haleluya. Aho ulimwenzi za wajeni. ndani ya moyo kwenda. Alimesana mkono. Lakini ujumbe
Imani
Zakayo imba ni mushema akaza n'ikafite akalinda kwa mgeni kwa yabaye y'igitu alikuwa mkuu yote asimama Zakayo ngo yitwici yatsi anajifunika majani kugira ngo bakiyone asimuone Yesu lakini Yesu uri ndawe Yesu Yesu atahura kama mkono Yesu anaishi zaisha na mafuta akibali za kile kapata mzao kwa kosa jana yako yote ndani ya giza meza kama tanga kama ya nuru aseme mbele ya macho ya Bwana anaona mtazama anamrudisha anarakinga Zakayo alikuwa baada ya kutoka Yohana wasota kutoka na umri wa miaka anaenda siku nyama aliacha nyama anaenda siku ngombo anaenda siku tiko aliacha kumeni baba wa Yohana sababu wao wa Yohana walikuwa yajabu kwa rupika hii kama imana maana kwa Mungu ikuwa hitaji bana ondoa dhambi na ulimwengu abarani Yesu alionyesha ya sote sababu alitoka hesabu kama gani nao hesabu kama Mungu nawe Mungu na wewe hata ukisha mimi ya Yesu Natanaeli Filipo aramama Filipo alimuita Filipo Yesu aramama alimuita hanyuma naye problema msijaba ndio tunadere mandeo katulishi ndani ya wandeo hapo tukugerejera tabaki nitabikia tuli mumoko ndani ya kabisa na wasigaba tuzatu abati abasigi abagesera wawe n'umugabo tana na manazaki mumoko
ngapi? Baadhi walifanya nini? Waliwatoa Misri. Hao mkubwa wa uchinani. Pale ni kuhesabiwa kwenye haki. Baadhi walienda kukutana. Watoa ndani ya Imani za Mungu au mkubwa. Wakamata hivyo kwa Baadhi ya Kanaani. katika Kanaani. Habari zayo. Na mabukeni. Wengi walikuwa wakosoa. Ndio mlimo. Walikubali ile kazi ya kutakaswa. Ndio kuzi ni mstari kama wewe. Amini ujumbe kama wapasa. Kama watu wa dhehebu. Kama mlikuwa kwa Kama watu wenye mnasikia. Sipendi kuwasomea rafu. Someni. Tunataka kushika kitu. Kuna saba na kuna saba. Amen. But now we are disappearing. Please let me start to the people. Sasa nikuko zisema. Nitakujenga na Biblia. Na kuogopa na kuenda na Biblia. Ila kule Kazi yako. Ibara daima. Tumapisi. Amen. 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 Mungu mtumwa. Ndani ya ile ujumbe. Ni Mungu kiranuka kuba. Ndio haki inatoka. Unaona? Amen. Ukiranuka Kwenye haki. Amen.
n'ibice bibiri umurongo wa kabiri urangije yewe abatateranye bo bahunze ariko aho bateranye aya magambo uvanemo imbaraga z'uburongo zikomeza mu izina rya Yesu Kristo yakoze n'ibice bibiri umurongo wa kabiri ku munsi wa Pentekoste tangira umunsi wa Pentekoste usohoye rekera umunsi wa Pentekoste usohoye wawuserewe ushaka kuzuza umwuka wera nawe ushaka gusiga umwuka wera bahamwe abo mwanya umwe wibanire bw'abafurere amen komeza bose bari bari hamwe hata baterana wagiye bose bari bari hamwe niba ari ku gatandatu ndahari niba ari ku cyumweru ndahari niba ari ku itonde ndahari nuba ari kugusabuka niko bagenda bari gusigara komeza mu mwanya umwe no umwekera hari umuswere wakari mwene data afata inkota baramuzi wena masuka byinshi kurusha amukubita umwoyo uranamutsa ngo haleluya warayikunde murafurere unamutsa ngo haleluya urukumbuga nabi nongere mbwirana nabwo bari bari mu mwanya umwe aho uri umutima umuriri ubatuma uruvuye mu ijuru